Mofane a tla ka tharabololo go ditlhokwa tsa baagi ba masepala wa Sedika wa Sedibeng ka motse wa Presidential Imbizo. Maitlhomo magolo a puso e tlile go busetsa masepala wa Sedika wa Sedibeng serodumo sa ona sa maloba sa go nna kgaolo ya madirelo a tshipi mo Afrika Borwa. Seno se tla tlhola ditšhono di le mmalwa tsa ditiro kwa kgaolong eo selo sa yona sa botlhoka tiro se emeng go diperesente di le 64. Unemployment is the biggest challenge. And it is the biggest challenge because over many years, businesses and factories here in Sedibeng have closed. Even as we were driving through, I looked around and realized a number of these factories have closed and many of them have shrunk and they are no longer the big employers that they used to be. So this area used to be the key industrial hub of our economy. Go tlhomilwe diprojeke tse di farologaneng tseo di amana le letsholo la Growing Gauteng Together 2030 go samagana le merero e ka ga thebolelo ya ditirelo kwa kgaolong eo. Tsona di akaretsa projeke ya matlo ya Savannah le diprojeke tse dingwe di le mmalwa tsa dipeeletso. The SEZ is also going to include another wonderful concept that I like, which is the Vaal River City. We've had this wonderful resource for years and years, the river. If you look at other countries, they always have their cities around the river. Mafaratlhatlha a kgelelo leswe e ntse e le tlhoba boroko. Mathata ano ga a mafela baagi mme a amile le tikologo ebile a khotlela le metsi. Ministers came here to address the challenge, and I'm glad to hear from the Premier today, as he was earlier reporting to me, which he also said here, this challenge of sewage, of sanitation, is being addressed on an ongoing basis. Puso e tlamile gore e tla boa go tla go lekola kgatelopele le ditshepiso tseo di dirilweng go baagi. Re sa le foo Imbizo e latelang e solofetswe mo kgweding e tlang kwa Northern Cape.